Yes kandi turi live Ankole Media TV nyine mutahi wanje MC Mashweko kandi novuga no course no chimangu no Ankole Media kandi twatinya asumana kamera ninga show of savage ubwo mwana usigiye no gukora graphics so twataya ya mwanya ugu n'umwanya gw'ikitino muruga kandi umwanya gujya fayo njamashweko norebaho nareba ubuzima kandi cyanshemeza munonga ahankanta kahikahoga buzima kahikahoga niyo first time kwina munonga abantu abajye mu kiziba abajye mu mazuka jangu Yesu naza kuzuka fuma mbarara nahi munonga mirama bahita mirama Calvary hiro hareja fayo binja hawashi jokashaba rangana kukorera kandi tutikiriza mu Ankole Media butwashaba inote ko gukora nete ko kuzahigura umuntu akabara hanga utiwe cyakatereta akatusaha yanareba ngo tsibire kuje kumushabiraha ira hasigara ibiti bibone bikakogwa mbwe nabandi abaryokwe nawe kurongo hine bimushitamiye nawe yizagiza akashoza hashange harahanga ashangeho Yesu namushabete here bizubi ahereze bizubi hasigara cyerere kisigara cyane so Ankole Media tuba turiho kandi tubashaba mu subscribing channel ejo akoreruka ngo imbere yo nayatamburake kandi tubije no muri Rwanda basa kwije ibitiho hamwe kureta buzima kandi abantu abatankire kimwe bari munonga kandi nitwe n'amasiko mingi kugira ngo twakizire tuza kudonatinga nitoshange twembekaho kakajuru wa kamera njano uranka amajugariya nitoshange twataho kafurataha so eshara neja ngo ruhanga twereze ibitwetaga kandi tubase kuyamba abantu na nimirimo yeye kutambura kandi nsimara kimwe abantu abo abaramwe nkabafaza abamwe ningashi ababandize hekindeke bakereka abantu umuhanda ubwo abantu bashemerere kuzaho bakashabira ho ruhanga ntabwo itegeye bitari gushanga hata abantu kunoja nk'ikiti kiruho bakashangira abantu baburabura no bazokomyanye